Kaddo kawin North Isara dapan nilihin pen kardom cipiklo nili birta thanbang pisami rengmer timung pitang te birtang tonpen arjuponik tha. APHLC party executive meeting amai kang nipon. Lason sipini ni phai sir kebar ni mati zonga cheklo Sarapathar constituency APHLC committee asai hemlo. Executive amai padoponno. Pini bangso executive amai long Sarapathar APHLC mai phuba puram terang pensi mai charipono. Mai phuba puram terang pen kachari pona mai long Sarapathar APHLC committee chun bang Mohan Rongpi Lamjai Sarpo Semtor Phangcho Assistant Secretary Amar Ingtikathar Lapen Anparta Ongdung APHLC claim bang phubang piatum chetong don si bangso mai RD dozot pen ingni pono bangso mai long non kewang GMP kilika long Sarapathar APHLC committee atum Ongdung avot pen chepai ponbek jephan arpusita chepono claim bang phubang piamian lai ngeno Presiden Bapuram terang lagi nili metha amadiglo lapen tu Vice President lagi Rensing Rong pia ke hai lapen Vice President Inuto tulang lagi Dorsing pia ke hai lagi Adorso pen lo lapen aku Secretary la bangke Mohan Rong pia ke hai lagi Vong PS pen lo Assistant Secretary lagi Probin Timung ke hai lapen Assistant Secretary Inuto tulang lagi Omor Kathar ke hai lapen tu Finance Secretary lagi Chondon terang ke hai lapen Assistant Finance Secretary lagi Samson Ingti, aku do tulang Assistant Finance Secretary lagi Jameson Crow, lapen Treasurer Din Rimbang la bangke Proydip B, lapen Assistant Din Rimbang lagi Hinchong Ingti Kathar, lapen aku Assistant do tulang lagi Khorsing Rongphar, lapen tu Public City Secretary lagi Honari Terang, lapen Assistant Public City Secretary lagi Robinson Crow. Ino do tulang Assistant Public City Secretary lake Boron Ingti, lapen Organizing Secretary lake Sotro Teron, Dilip Terang, Mohan Singh Ingti, Sundor Ingti, Doyang Kro, alang litung bang phoke Organizing Secretary lo, lapen tu Office Secretary Babu Rongpi, Harbison Rongpi, alang litung bang ini Office Secretary lo, lapen tu Recording Secretary lake Sarsing Rongpi lake Paklang Sondong Tupen lo, lapen tu alang limen Dorsing Rong people bon lapen Lamjai Sarpo bangke Sentor Phangcho Phasip Pek poniglo lapen executive member bangke kadu wepen bang pliket pini ke nili tu lake executive sigi dolo la bangso executive amai long nil tu pini padu ponang ko athipi bangala no jasmet pet non ke bang jila APSLC amhang ke thega ni katalon tarik ko rai si pen sinil tung doji tarik ko rai thoma la bangso amai long ni tung kwan si ke ongdung pen surupo thara rat ke pache tong thai ma la bangso alam the sinil tung jasmet per ke chingwai pon ke parsik tangte non FHLC mate amda sar kuang tong ki kathar la bangso di ordai la bangso long wak bangso jai marketing porong puthak nang tum PC pu ji alang itu ta party phasi ke claim lo lasila bangke stamen nil tung bangke central committee pen pima direction ala bang sinil tung bangke la dak constituency level la bang nil tung bangke deng thek chot po tangte non MP election mut nang tum dak Sarapathar constituency pen nang tum kwana wood pen le sina tum ke hai ji bangso ning ke thek nil tung ke thek long bangke ke ong dung nil tung se hai hesab bang nili jasmet pe puek thida lo mo la hesab ho se thek long pota APSLC si hai News report Sangti Dipen Khorsing TNE Hills today.